15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Nakajingla jangway rangi kura bla itho kerteng kamu Jeff Sutton ubadeiru dekat kehenyotrap National Youth Front HNYF panwanra na madbura me kejilla hadian bola yo ban khori ka nam la du ha galempung Wild Cage and Hades MMA fight kulapen long Harajpur kejilla Chhattisgarh nagaliang ke HNYF Northern Region ha ka arhu pradre ujemang arja arpan rio kulapen ko bura me utei samla Hamuda Complex nongpa Usamla Jeff Sutton ulalaban piliam yo pratham dogra tang hapo ka 8 minute ka first round ling ba ka rear neck choke. Hagani gisngi laidon lang na do General Secretary uba Tilly Borswear, u President ka HNYF East Khasi Hills uba Steve Kriem, u President ka HNYF North Region uba Hastings Lingdo, u Vice President uba Barnabas Mani, u Secretary uba Alfred Malay, uba Birbor Khongbe Sports Secretary, uba Donroy Kshar, Education Secretary, lambat kiwe kinong ya lambat kitkot. Nadi wrestler, nadi mainly ka jila ka jung MMA ka di ka mix martial art ni mix ka block itu karate, taekwondo, tai chi, wrestling jiu-jitsu. Nga prepare with wrestling. The last moment part ni ba ubat ko nung ka itu di striker, di kickboxer specialist di Muay Thai. Nga di ko prepare nga setiap hari iba di buku operan juga body professional. Pabangis dang nga fight ni ko nga undan siya ka main nga mga no kala blind na mabaling ang stock house nga kay mo pumunta mo village news no prepare pa na pimi na yung banyak kaliro kadika kadiyo haban pengi kum fighter ni haban prepare pa kin daw di striker ni haban striking daw di wrestler ni haban practice wrestling kamayo unia pa kami ori last moment nga sarit Pero kung makiyo hapo ka video ba hapo ka arminute ni siya nga di mo ako yung to ka minute na kami wala bali po ito no ngayon ban red ato si pagbangali kadika red neck chop kabangiship na yung win 5 am close nyo rin pa na aring nasim so si barren sa ngayon ta kaya nyo ay kato barwa kung mga batang susarong nila jong ba uku brio bala professional ha India jeng nga premyo bahkan cukup pada dengan program yang beri bola pau, bola ban champion yang kasih 0-0, 10-0 ke win streak yang mayu program yang but kumba fly ibang lah dia mood berkajo dan yang ketingam mo bila ada malah ada pion jadi kecil akal kalau long baik dari insiden memang imla benda event protektif dan tak Wah, benar. Nang ningkong lagi kena mendaki di benar cuma nak tinggi bar. Minta drop ke high ke bawah sulang. Karena punya sulang jadi pilih man dong man ikan kat. Kamdan siya kawin kajaka kandong siya mensyagi ong ba pom nakra siya menlim ne say kimjudan reman na kalungin menta kung mga kwa man batay bawa kalungin jongiro dan bisila angat aka ini jumban di sama pa makibikin lat na ka bang tadi kumana ka sport karena no sport siya balik ka cricket na football na badminton na ngamo ngano sport di basnip kanila dafla involvement kano no sport lagi automatically lagi na mabalay kung kwa siya ban di kwa abi ban ya kalti babiyak ka ban siya ko buat ke PUBG kan ngapa ah ban ong kawai ka apa pila kali ka PUBG ru kadai ka balasta am kay kina ngai pun kena kelas US kay game na jang apa musong tenang musra sila kay PUBG dak nang makin lat gitu ya le ban mi sebar le ban le kay kan no jing kay nang ba kumara ya kamet ka paga ba klan berset klan ba final lu nek ini comes new bro Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya